yam fa plans o te say kokohwede obutu nkosu ya nya on net wo be kwasia na obebu ne ndam agya mo ave wa buru be biam de asemi na mi bai no ne kofa otan beto namfo mienu ntam namfo mienu entem sika tumi a wo no sika tumi eja sika nti obi twa ne wo fa city sika nti obi kun ne maame sika nti papa bi kun ne ba meka cho se sika ye tumi for you. Charlie, this man has to be arrested for you every day. The minister, Mammy Namumo, and then Ababa way Kasa. Nana Kasa ni tia ni Chaman say, one you would near Jay, let me tell you. O de tell me a jay, Sheni Pawnam Natotum Pampa, a briar browning quo, yes, also new from crouching, the new for Baquasiat. Na, according to your mammy, say, our dear no, say ya, Bruce, say ya, slave trade is saying Quasiasim say anyway. Eti beya busumu nimuni we've done it kone kura ase wa frena pache wa so omra no so oma eno ka che ni so ni baketwa ni yale ti omra mehwe no ba tai eno bai obehu na chese wo boa ade enso asa ena wo se wona ne beda no obi ami no mtamati beya busumi nimu de metimi no na sa na kra no kura o ka so yale no se wo boa o se amesete o trap ena wo ba ntimi bekum atade e show me na me toma trrr no atete no nika show me na me de ma trrr toma egu na sen me na me toma trrr na o de bro ne starting wo dem ti wo bu na oba ni pie ba bonten no ena o sade ne betua na wo de ka buri bisa e mo de meko e hihye wo ba yase e mo ba di ko bo akwa adu o Tesano police station kwasampani ya anya no hwe ena ejaye ene so odi dwane ya we nso aba beto so a obi o ha dan ofio afi aboro so a wo ye video ya edu abonti ama gender minister mu nyina abamu de ye de me condemn se wo wura din ya jelam tei wo ya boa a ensese ya mani tira nipa mu wo ya boa wa boro emwa so na de me busa ne se etimi nua bai wa hunu signal bia diama me di be free am se be na wo so wo kopi mu a wo hunu bia wadwane ene ya se profo kakaka bia by from nurses enkwasiafo yi ya mom profo din bia se from nurses ya nurses ya na ya grace uni demo wo wai se kura eye nurses elastic narcissistic she brofudin tsele ya ye diama wom abije eti mami bible say e man ade a emre eti munkuta yen wonimudie mu ti woku nimudie a wo bebere so ko ware bema wonimudie a die onwene ho onfa ho bible say yene ade a emre ti munkuta yen e wonimudie mu obi ho anfa bampo mo but emotional abuse o kaka se fin to oba ho na wo wia o san be pe wo no wa beda na no de unsuro nyame a boni dua ku no me de msuro nyame ti nye
but say wodi unsuro nyame so obeto ho se bidu agya pade nyina atoto ho no so san no beda bonu dua kuno unimu dua bonso a ye criminal direction na fa ya de tonso fa ya de tonso ade be kine wadodo dodo ne so ma ne na fom tima wo betiti ni bi ma ne de ne ho oden kakra ono abetimi adware aye ne niema ba ne be ma de ensore adan eti one who sign bia e wo be ma o ti say hu e bi wo ho a o me quick tempered oni ni di nkoma enka ne de so tem bia o appreciate wo da wo fom so nko ano wo papa wo da ena me ka se wonim bia ni panoni na ndeti o ware Kristo mu aware kronkron wa kotoma due na minui na wodi se wonim obi fie sasa bronsam ba ma bronsam ba ikukuyo dia nteseti se ni wodate lamte wei ena wo ya wo ba Putin wo ba King Kong wo ba Samson wo ba hebe kuku se wo betimi e de waja pade akọ amana sesa dwane je okrankwa Bible say nkantena no kumu a agya ahoden dos wo woni mu akotomu no wo die ne mpaibo ne awurade e na wo besere no na wo hu mo bo so you frim na ye ya onyi wo frim na je wo ho dwane na je sa dia wo afei na wo kono tie me wo ma me tufo and compromise people and fan worry da compromise enye bida o ade we de ke o ka we de metimi amanage hwede o kire hwe ne to tra koppa ba bitina go and say somewhere we compromise wo wale ye na be hia kwana no face ade na we yesi obubu wani aguso no ya maami eti wa hunu signal bia ebia ode odo ene di hia no ena se be ma no adwena aki unisa e mema onyi wo hunni omo low self esteem omo na tembi omo yese kire ma dodo no a onyi ni hunni atete kwa kurasini bodanta kurasini mu kurasini a woburu kurasefo so mani mu de guase kurasini bodanta ene sa wo wure ya waworo oba woni na da pen wa suro se eye efitwahye ni patim wabona deja wo ye disgrace to brotherhood papa nanani mie bema bia no anani abi obedi oyeye eni wo mo di matem to ma hu sa mema no mu jiro pa no mo na ma se kiraise won sa mema no wo mu jiro no mo na ayi se no etro ni kwankwansa ni atanie etro kwankwansa atanie ya mami ye de wonyame ase na sa police station na di kan na okoye case ya mo ma sa kwa we e fa ne hudi ye no wo mo so nyame ehu wo aprosifo bi ye adwuma na bi so din samfo e wo manum etika we de to so mienu oku na kama boa no ede no I be tema na ni mutum o ni manu se oye widini bema I be tema dia ba ana se dade wei ayamumoko dia sra o yire oba o ne ti na me se wa buru mo adi bia fefa na se eh malady
se bema we ye obusuani a wo kro wo se tutum nika epam ni fra busuani mu ah mo kokko na mo sa wo mo kokko ma ba no nanim hu e wo so wo kokko wono soso oba nanim pese kokua na se ni nua nanim na bia wo bua faso na se ni nua nanim na bia maladi ko shilam te ose hwano nanim kokua wasama soto maladi maladi na ate wo fa no wake up ah na abram pa anyimu nya ya nyina nya ma te se asem no me gwinu ho a o me ntie se maladi se awura no mo ko che no ye national day of mourning ma nyina de ensagu no danger bu bomuti danger bu bomuti ebi bu bomunsa na akoshi no alamtenu a wei wo kokku nu abema ho wanimu hu se wonwa petu a wo bu ahwe wo kokku maladi hwe wei hwe nanim kwasiampani wei maladi wo mu jeli 50 years 50 kura jaji obete 50 kura so we be jano o maladi so mu jano me nyina ya tim ene ye so ye be demonstration ye tiam panifo bi ye hwe man kwase asem we be fra mema ne wagu mema nyina ni mu ase maladi mampani kura ko agu na ni mu ase bi so e boy be ma wagu be ma bi o wasase so ni mu ase be ma kwase ampani wei wagu o nyina ni mu ase ena no nye Roma father ono no ye de na tade ko cheche bronsam ye di wa wurato ye ni da kwanse e ba heavy amon ye na tade ache e de bronsam aboduam wo wa be kura be si leze maladi ko mo cheche na ye nya kwan afa ho wo blessing fifin say they say where do you guys say yeah very you ya ni damuso samu di roso ni niama echeche bronsam aboduam ne ye nya ye fa ko ho wo wa be kura si fifin say asem be na kura mo se ni mebre yes maladi ya taps abraba selbe trans in Abraham pa Roma for the somna father for the no mujira nyame nifa so tibi de heavy ya ko nyina ya ni da kwan se Roma father for na de o mata tenten be chichiri akwai emremu dua no e chichiri bronsam aboduam na yen ya san e de chichiri akwai ahwe wo Roma father wa kura be udimi kekiri free king apia koso eko wleku ebeboa malady ba malady wo mo ba tinu so wo hwe se wo mo de chichiri ne sa wo de chichiri satan e de chichiri ne ha de chichiri ne wo de chichiri satan ya wie eko mu ada malady ga have me fu e wo mu ya sane ma agi adu have da ya titi humamu atwa fa me so akọ fasase gold na di ye ne akọ akọfa yi ya fa gold adi so samo die obukura ebi nya kura o ma me antuma nko have ni bia nyame bebisa wo mu edino chale oh vet no ya grace we abo wo bet na so nine mani go bet no we die your friend akocham yay ya great mani do hey eti mani do won so we to asunsia we do hwa eti kamienu chechire ne nsa we Apollo no ma bless you no me kwako Apollo no abless you na o me kwako ni bia we bukom hwe mani do we so we die we movie ana ampiasa tiamo ya grace minim ba bi okofasa beti na malida sama no de na ki atechire bonsam sa we ni we na atechire ne nan Roma father de o na ugina nyame ni fa so a ye ni abra ye timpinti kwai se be ba heaven ne ye de ni mo ne ni dam so tom so se mo bie kwam se bie gate amuna mo de matade ne cross no eni roso no chichire bonsam na bodue mama yen ya fe chire ha ye ko wura gold asase no ye kwa ye nya gold a ye di osebo ye bo ye sia e ko hia urade o gate kese na no ni na ko dide ye ko kese no ho ai
na fetie omudie wo watimi apia wayi no koso abehurasi said ya yedi nyina fi ho ya fi ho nyim abi we akoya kwa bi otu na so mafo no so fu bi ya tu fo na munya ya ye nyina de ho baji bia o ba be kwa obeja ne ba ne kwan ya Grace Frebot o apon hey nani ya tutu fidie no tunya man me so nko case we bombo crat case abram pasole se biscuit me se jambo mo so le me nko hey Esther wa ben ehina wa hima Esther fira ya wa beti atomu bampena se wan wa ba ne kuradu Charles Ade wo Dubai Habibi eho en wo oda inko madam say pachonya me adom wo ba show is your Bible kro and be focus ya kasa precaution up bodu ane cross opede he pachonya for Bible kwa ya sorry pachonya say wo kwa ya sorry Assemblies of God by say me nko am I yeso and I hold you from what you say oh eh o mo timi kan ya what you say we can you where you hunu ade krokoda nko ntia we just sorry also anyway I am wa fansani fato babro no so bodin me Esther obin Mr. the Bible is so Minsa da Bible is so sa sama me beka no sa sama me beka no nukretro do nukretro mi nitro onyame boa me asem na wo de aba no e rape case e pacho me ka se no so ka ho ne anu ti ne akata wani na ka me meyi wanim sense mu amu bedi no bi wa me soso so yenti o asem be na de ba pa me pacho e de me ba ha boko pacho me hu abrante bi 2021 no na me ko MTN office akwa ya ewe tafo na mpacho me ko shia abrante no me ko na enyo no kwa na me ko akosi ni so no ye dwon MTN ho me pacho ai ko ye card ni nyina emu na no ai so pro di amanwo no obe kwa akwotwempena ho hey e ma na musro hi say e ma Goliath e ma David cheso mo na mo ma ye wuradi ushia na wo de keka na be ko wo bete jese urade it is time na na besre ya wade ofie no e na bi ho ko sa mapa atoto na e wuradi o mo na me mprampra sem e na ko okwa MTN office na head me pacho me kwaya ade e na me ko shia no bra yo e friend Charles Ade me pacho ai me ko shia no no ni media ya be pacho 2021 okay pacho na me kwaya ade na me ko shia no ntimi ya ma ade ni we ya no ye adwuma ho me pacho no ye adwuma wo MTN office branch be me pacho tafo ha ya ade pacho no je me number no ka kire me say onye me won komo to be frame nti me ba afie na obe frame me ene edidi nkomo nti edidi nkomo no ka kire me say na ni ji me ho na ni ji me ho na mpacho ntwantwo na mete ase ma no nti afie me ne betna na me ko ne fie ba na ono nso etimi frame me na ekwa akohia nti mpacho edidi mu na me be fa anyinsen obe o ko ya de se CMT etafo no akofa koda edini be fie hey daddy answer nsam Lydia unte pasino 2 ni Lydia daddy en obi nche nsam na mo de ya no mafifi ma biebie ma my ready wo no ya no mo so mo pem ma o mo sia mo ka chem say we need child I'm with you quickly and quickly suddenly nama we see a man na suddenly Italian ni be kase subito nama ya no mo sia mo ka chem say but at this juncture we need a child kase wo mo ma e word wo no beda but on hia ba mu fantom tirim ti wo ba no you should box na bo ho ban so unya ready a na nya sa de piamba be TV so akohia ma bi kase me pacho mu na me fa anyinsen na me ka kire ne say na na trade say pacho na me na atena di be 4 months because me hu me na tena check kakra 4 months re chabe na chai
4 months na out there 4 months no ko obi o ha yes won toso be ma ne kura wonya nya no wo de wakọ fanyin se o ma na atrache aso na me bo me ho bai e posilomo no me pato no eno de bia ba no no one me pato na e bi eso na wo no me bi wo ho aya na aspire ba okwa draft omo nka nchira mo na wakọ no oh omo so adai na me no pa posilomo your friends say postino too ya postino ana me so me ka posilomo ama ya breso na brampa ya breso de na sikio tete de na obodi no wono ma bibi e bon wi ase sa kosua ya che bon bibi e bon ompe enso wenti ba no edino ma yo ayaba pasino amo yo tikase me pacho me na me ka chen say me pa na cho ma fafu asama o ka chen me ne say mi nko yingu na me ka chen say nyin say ne de mi ntimi nko yingu misro ma me se mi yigu amewu nti we de misro mi ntimi nti aba nsa na ma adwena ye bebre na me ko to bla bi we honom ne girlfriend na oba ho na ko to ne sister me pacho me hu abrante bi na me na kosia ma nyinsin aba na se na o ka say yenko yingu nti me sraw ene ne nkasa ma me na on ti ase na do on hwe me na me ho na nyinsin ne pa de me ntimi enyi ntungu ti me pacho me hu asema ge ne boy no ekokan na se de boy ne kan say me nyingu no na ge na fo aso to ogigi ska wo boy no pacho na me anim no kura me hu ska kura boy no e de ma girl no to mbetam me ko baby sa baby ko pacho me refi kakra efie bi mu why na be foul e pacho boy ne girl no na girl hu na woni mu we pacho na me nim so no oba ye fie honom wo ne boy honom e wo baby na ye ti no na ono ba ne boy ho dem find so sister penny on there ne na age from agini ba eti wo ko susu asema kire no e no no agini no e ko papa o pna no ho e ko same me pacho yo so omode me ko ye no na doctor na ka kire me say obewo me panie na me say me sere no nyin say we de ma am simi yigu amewu ento de ska bi awaje won ho bia me mpemu hwe ba onya ade ma o mu hu se ade no wa ya ama me na fa wa ade ko na me mfa ma ade nko enti honum na doctor na ka chem se wate na yire kwa be previous bisam se na wa akra ke wate he ye de abesto yin se na me ma mba chonya mepe na nipa na me koshia no no so ompe enti mu wa no ochen panie no me nim ade kra wom mba cho de wo me side say na afi ma tofom doctor me patron mo bro na ntwe panie ne niam ayede wo mo enti patron de wo me na twans na maye basa ntom ko to aduane ni nsuo woni sukura chi ena bre me ansa na mitimi no makọ ti ya kono na doctor ne ma me adro se mi nkwa yinseti no me na ase na ma ya ase we go se no ano no se de adro ni nyi se na no otu agu oboa se de boy ne hunu nti boy ne de mbeda gas house bi e wo fa de na Jesus wanfa nko fie wanfa nko ni fie efie no se no na me bra de mimi di na chi nso aba no no so hwehwe ye so no no de de me kɔ ni fie na me nua no oba abechi ye ti ye kɔ gas house ti ye kɔ gas house no ka chem se menye ade no na doctor no so e ma me ayi se me de sha ma me mani ndi 20 minutes na sa ade no e be pira me ti me de sha ma manum ha sem kata ma snam ba ko sha ma se ba ma fa nse de sha me pants nim nti e kaka mpaten se me ho ya me basa mpese me ko yisu wa hwim no se me nko na me ko yi tu mu na me bai me ba no sa ka chem se ne aka me e se me ye na ade na ese na me so me twa obi ani ho se me ko sisi a obetime agya me ho akọ nti na me suo ti wo ye na me se mate na me ye last one ti e wie ye tina honom sa ma ne boy wi at 12 no ka chem se moja bi amai na me se da bi moja bi amai no se sa ade a me nko fie na me ma me mu hu me na do obefre me ti me ba fe na ogusu frefre me tena se na Dr. Grow family na fe ni yadru danger achi fe ni yadru danger ho danger zone ye papa bi wo fa k another k dia wo America or the 300 cities afa ye wo fa Kofi Jima Nkwana Lawson so dia brain say yemfama ejama afo ne baba no koda no a na onyema ne papa pe ba bi o mo beda no enti wo fa k another k dia wo America over Kofi Jima di scan no abraye enti microphone so nsabeka eradin shao Mami enti o to aso e
Etu oye no si kofie se emoja ne ma ide akofie. Pacho no ka che me se me nkofie na se moja ne ba na ma frɛ no. Yo. Nti emu ho no na ofrɛ me busa me se aba ana asemba na me so da bi. Enyamba nti onya abotere. Nti emu ho na me te se yeso watu kwan woni ha. Nti didi mu saa omfi me. Nti me bra me di na chi ne me maame. Na ehwe me nkakra so ensan se doctor ne de pane ne wo me nti dru 7 months no kotena private to a ma me chim se me pese 7 months me chim wo akra no na mu na doctor no o de wo se de pane no de wo me pa to ne de minim o se boy na twia ne ka se wonye ade ne ma to ndo obeye nti me pa na cho no se pane no de wo mo na se adru animu de sa no no ka kire me yo ka se nti me pa cho edu sa time na me kotena private so me chim pese 7 months na me de wo ti didimu a won fi me frɛ na won fi me kwa ne mba nyina me ma me ti na nkopon boa me ma 9 months ni dru ma me ko hospital ti hospital num ho no na o ma ne hu sanyi sen wan se no ti e wo ho me ba cho che me ba ka che no se ansai enti mi anya hwe menyim ni nyina nso me de ba ne ma me ho ne ma me opankro no he ya me de ba ne ma me ho be ka che no se ma o ba se masina me ne ni ma me timbi na no ka che me se ne ba ne country ne se onu obi enyem na se ne sa na so be wo na so odu nyi se ko ma de na ho ma me ma fa nkoto ne ma me nanim e ba cho me ma me ontimi nko adenti me ma me na ho mfa nti ontimi nko ofie obi ani ho me ba cho mi fie me bras mi no do no ba ha se no o wa akra e na pani no so no onte ya ha se yo ka se ti me ba na ma me ka sa che ma nka hwe e na me koi nti hospital ne e friend ka che se ma wo ga ne so no wa wo nti no ombeyi me okache doctors for ne nurse for ne say enya ne ba ne no na ono de ne ba ne de wasa ne dadaada yo ana o mokate ko no nti me bra ne twetwa bibia ma ye free ho bai ti ya ba fie ba boso me na okache me say me send akra ne pictures e ma ne hwa ade ana me twa akra ne photo na me de send e o Dubai ho me patwan ana me busa ne say akra na oda ho no no e ya me ma me ana ba wanti me anyima no wankasa uso asefun wo wanum ma me mpacho ne se we ututu no ma ono ya fun che ni panyina wo ye chiki pa wanum sesa why e ba jo mate enti me busa no no wanka hwe ankyere me enti emu ho no na o ma akra ne hwe enti akra ne be akra no oba na be ma me mpacho be ma akra ne kakra no no wo mfi ni nansen ya no krampo last year asem o ma no wa send 200 o ma no wa yinani obefre na abisa nska de so pa na chow ansa no the scanner abra akra no nti oba Ghana am say last 2 years as last year no oba Ghana oba mpaboa mienu ana ode bra akra no na me busa nse o na mpaboa mienu ade abra akra akra onim sa akra no nko school afa ne sa akra no anya sei mpacho 4 years akra no nko school na mpaboa mienu a wodi aba wo se kokra no wanja me hwe nti ebeti dan mafaso aye de ahwa akra no school no ono so awa ankasa nti emu ho no obaaye oka chem se me nkwoche me fie because okoy no ohun ba bia meteda then time ne yate bia oba be kwa obeja ne ba ne kwan ya Grace Frebot o apon hey nani ya tutu fidie no tinya man me so renko case we ye bombo crat case abram pa solicit biscuit me se jambo mo so le me enko hey the bampnas new site bi ti oba hono na okọ no ka chem se mi nko na mi nkoja no na one ne friend bi na bai obasan na koda na mi koja no enti achi ho no na okodai ana on first me ne me dai e baller ho mi ntwantro baller ho ana one me dai you are a disgrace to womanhood mami edie na ya na mo pe be ma chire wo shege sei wakọ Dubai abenti wanfo anko fie crowd wakote ball ho akunturu ho ne wada ya Grace sisterhood is down na oso no ne nadam fofo nam no ene e de na otumi no dai o ma nadam fo no mu do kada ne ban so ma nadam fo ni di kan anajo me patro na abo be sen 10:30 ekobo 11 eno no de kokoto ball ho patro ye fie na na yete no en efie ni ana ball nso ni nti ye ben ball
na we kura aduabo na aduabo na eno ma ado nsa sisi fom ana me pacho oyele meta edan ho eno no dai me pacho yo we wie na aso so ko fie me pacho wie no ko na me ba na oba ye no na oni baabi ti oni dan tim no woni ma me mo ho no na ra no so pew pass obuo mu a onfa nko ni fie aw Esther ama me sen afem sedienti ti ya mu ho kakra. Self respect is very important bu ko ba ye no kire ne se watu kwan na waba me so metemo na se hwe wo ba ne wo buo mrem wantumi afo anko guest house ni fie na ne ma me kwa wantumi afo anko guest house mpo wat Taliban bre akro no wa ye biu wan fa ne picture ma chone picture mo fa ma ye ne fa ntoso mo fa ma ya Grace ya fa to so ya hwehwe nam na behwe ne ba oba pakasa me pacho mu honom no ana me te se woko oba no obeye sa no sako ana me friend bisa na se na ba na oba na okoi na ade na oba no wa no da wie no ukọ no ma iskanso pacho ma me hwe nam ni se na boys ni bia bije e di adwen ne kura wo ade a wo ye nti akwala obo odua wo kasai nti mbacho me friend na mbusa nse nti ukọ no kra no oba no wa nja ne sika bia wa ma na hwe na akọ besi da na ma hwe akra no wanka se mu hokra no otimi nim nyanto ka no wa block me otimi block me lines ne wo ma no wa ba bebie nti na nse ya na me friend ka che ne se mesre no ne ba no me na me hwe akra no na wo se so ye da adwuma ade hwe no me pacho na me wo fad sports bi e wo green light wo no by now say time na me de be fi na mwent no mejai te se de onye hwe pacho da bi na me ka chere no nti me ka chere no wankasa akola awuraba wo hu sei kasai Timbacho mkache no wankasa na nsen ya na mkache nse makototo nkra no atade ama no ana na 3 weeks ni onfa ne sika mbae eno so na wonfre na mefo na se nti na wonfre mekra musam se ade nti na member online na menka akra no ho asem enche no nti o ma na mde mefo ba kwa mius na ase na mde we kwa chat no Facebook na mekache nse mepa ne onfa ne number mame na se me ho kire me agege nema e wa akra na mde hwe no ho nti ono de ma na me be friend on WhatsApp ti me friend WhatsApp na me ni di nkomo ka kire me say kan sa obe ma akra ni ska de sem de ka kumba wo me ho na de sende no na me ye video call ni sa na ma na fa ekokumba wewura wase me pa try ya Grace fan picture to ya Grace kokumba nini wona ade kokumba iba Pastor pictures no so me send them abra no. Odi wo. There be boy in the pictures no so ka. You know say ye uye video anafa we wo wase. Me patrons. Nafa. O ma me say. Asa no abehwe ono ane ba. Patron na rather no so maka hye ne say na adwuma na me ma betena fi. O ma miskan anya adwuma. E o ba mpena se ho na. Ei. Me kan wa mfi me no so second time ma me de sure. E ma no so no ma say. Me patron. Ma se nyina be wo 3. Emma me ka ya Grace mo fa ga picture to so mami waso ye do picture na to so ye be yiwani mu obetimi waso obetimi abije Johnny Palo so obetimi etidi akola nsi ye nyina nim obet mabusa na waso obetimi ye nyina nim adai ekwasese mo ye nipa se ye children no ya Grace fatu na yi obi anim na de be sinsi obi ba pai wa wura ba se wasa kwa na brabo Dubai na ede. Shedi ochre. Se wo ti we. Wo be ha wo ba. Aje so ba fa kokumba. Ense na se entwa fotomlew. Ansa na wa ha wo ba. Na mo de mo stem mo binom. Mo sa ma mo na no fia esa me na me wo no na no fia esa me lebo esa me na me wo no na me se mo dia mo da mo bewuo maye e be sen krane ta na mo se aba fa kasa ntimi pa Blackie
e no te fa wo me fa cho me de dash yo ne ye no no me ka kire ne say na me ne nkwa agreement bia ba me friend ka kire say me sre no me pesika ye adwuma me pese me hihye kwa dunia post ni bi wo ye stage mama ko pe ba bi o mama me e no sika ye say yes ka kakra me kra mo mtebo ni me chinie wo no so ko be ma say wan kan kire me o ka kire me say me nya star video ntima me dem ni say bia me wi o ma me de ale no yale pa cho yari stroke kafra wati mo ye say ye tre me kwana me oba na onua no mienu no na hepani me na me ka tire ka say ento ano mama ye no o ka chem so this kan be mama afi me friend na won fi mi ntina che o be ka chem say me fa kakumba enya no kra na me peska e de ama ne ba no atade na me kwaje ye no se me de betua no ana o mama de kakumba e hye wase e se ma se e de Sunday no I felt life no so twetwe be ma ai ana no ka chem say me nya mi wad be ma me fi ono on fi mi nti me jonso ama endi 30 minutes so bon se na esa de me emba ga me yi me ma bo audio ni na ama no ba on fi me o ma wo ye ba nyina akire wie ye no na tu o ba ja blackmail o ba say me baka chere na maame akra ni nya ya mbeka chere na maame 3 months no ame ka chere sika say na person return e apron e we no mama mpacho me nya 1000 kra metimi da sha abije sika na onu ya ko 1000 blame why mama me baka chere na maame say me maame yare enkanya sa dia nko betimi adi anim aba ni maame ka chere me say na say me maame wu a won na be chere me ono ne maame so wo maame na wa yare da hono mu so wu a won na be chere ya kwa sorry bi wo bush garden ma me mbo sofu ni din ana sofu ni busa ne se nti wo ba na wanyem no se okochim na se wo wu abe on de ma na ma me da fomusu so no de ne wudi abe ha no wase ai ma me to awache wo kwan ho ya ma me to awache wo kwan ho ne ba ne boy no ne ba no awache ra ya grace ne mati watwi o mase ne ba no maame no oba sorry maame ka kire maame ne say maame hu sa ha na oba sorry enti me de akra no ba be kire maame sa de no maame na ma sorry ho wansi ho wanso asem maame ka me adom ye nkramofo am so me ya santin klamo me de ko to no sofo nanim ne sofo no ka kire me say me ko kan kire ne say chance ade ni nkramodi be e de say odi mu kala omo friend no yi wakasu omo friend wakasu omo friend wakasu na wo ut fadia wo me pacha nsem akran kra bedi di kra na se me frɛ na minister ma obema ma pa ne choti me ka chem se nya onu nsika na me de be budget this one no kra aba no ho ansa na wa send no ba chop money keke e de ama no koka obedi di watem okaka obedi di watem it is say ba no de na wo yenyema ba pacha ba me ba ne se me pese wo hwe akra na akra ne enye hwe papa bi na wo hwe no wo ma no de na ba ma no ba ma uska o ji se fa kokumba hye se be wase na me hwa ansa na enye hwe papa bi na wo hwe akra no na pacha bla nyame ni mu bedie o de amode ya enkofo ma mayiwa no nyame ni mu bedie o every day one me wo akra na me bra na hwe no e ka bi a me bra bo bi ese wo twia akra no kra no enye ni din na da no so me bra din Kevin no way so frab mu kala no no onya wan fra ne ma me wa chewura ne ne nkasa boy no yo kasa yes sir enti me pa so me pese ka bi every day one da so hwe no me pese wo twia e ka bi a wo ho bia wo se he na ukoton fruit me pa so bampena se udu bampena se bampena we fa de bampena so be branch because this kana me dey man ye be ba be hwe so akofa ne ma na obetimi abe yes me be ba be gimi sika pa so obetimi abe because study wo no wadwen wo fom no kwase asem we o de adu ni no bo obetimi abe sa abe dada ama ne na koda ba so da asem ameka kra me ma mi se bia me nua kra to no hem kra e be me friend because the enti potiam de ba ha na me ma mi nim se we nyina wo nti on kam de bo sam se de no ma me de o yale to crime boy no man friend se ne de kasa e mo ojitu enya ya mo friend boy no ma me ma ye ni ayo behu wo betrend efri akọ Barbados to hu a obeye frem friend ma me na abrampa wa chewura ma me no
What the number? Pass on the minimum number. Oh. But the crown crowd or that boy never catch him send him and pursue who are crown. Media crown come, I'm gonna catch and bounce on conscience of me far crown uncle. No better fee. One bad. Madam, I mean, Ada, you know what? Mammy, me that mammy needing at them in disrespect. But one pet who knew banana. Why no so bad? A one more, not was shannon. Boy, no back. May bang me and a damn for catch him and names a boy on anything or back. Mamma, no man, you marry. Mr. Champo Bremway. Na Jimmy Sam. Yes, I granted you more did Mahano to be so the Bian. Monqua young Quaman, Sonian and Cocasta. Nema, I say, so when you say, or honor the Abadia would you be any cassa. Tijuno, why? Hello? So, hello, Mama. Mamma, my. Yeah, Mama. Yes, in Comoya, yet you will be kind, dear. Me pasha kema. Your friend a chat there. Na minim through WhatsApp. Me boka em do pasa so atonti me ma wona me maame e ko share. Enti me maame so nim ne maame. Na ofra me a o se kotoka kumba. Ko fast spray ti. Na fa hwehwe wase na me nhwe. Wa bottom video call. Bottom. You manage it. It's free now for one friend view. Into the human would one day could be a no castle what the make up. What do cat? Ah, or mammy is spraying cool. And the money will be family and what they are one and over. Will be a tablet. What a broachy crona or 10 of Vancouver. Any spray. Aye. Yes, any mammy so need to buy. We need to buy a baby one on contrary. What still walk across also? No, mamma, no, ya where the we're free to buy her. We're free her. Or buy an one again about Benjamin. You, yeah, that's why. No, I'm not that. Mammy Transy. Ma. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Medema. Fakoton woni ema no. Na ye beba behwe. Da be na ba ko fa ne ema no. Eti eida na abrampa. Friday be kwa akohwe. Ye be kwa akohwe. So start ya. Enye sa ba bi a obi e ba beji sika. Fa koye djuma na wo ye no. Na yi wani free no so na hwe ba. O de bi ba fine. Enkofre no Emma ne fa ma fa kokumba enko hwe ham this watching the atwam mani twam ko wate na ya bai wa kama chief farmer accountant on farmer afi won trento ma bochiri yo ma me pacho me obibi yo kai me pacho me daasi so me beka ama asem ho me mobodi ama me ana ska we nso ade ama me nkodi no manu me de be ye adwuma no ama so aba mfa so me daasi yo me shira abrampa male mame te say enra obako edi asem ne esi me pacho no me bai na me kono me drew Zion Praise ona me hu say number bi frɛ me ti number no me peke number no na nipa ne busa me say Esther bi ni ana me ka se ane o se sibra ana me se min simbra hefa o se me ana me se minim obia o se me wakasu abusuani nti bra ana me se me mbase e be fra o ma me wamba nti min so min ntimi mma ho asama na again ne ka chem say me min ntimi mma ho no mo no on sandim sa ana me so sandim ska na ugina hefa atam say me ntwen na me mahu ana no odidi me matem na me ka chem say mate na me ka te ko nti me ka te ko na me frɛ bra Kelvin na me born na mane say na again na afrɛ me or threaten me na again no ye wakasu ni die ya me sure say ye wakasu ni baby mama no because enra me hu so aba follow me on TikTok na makọ blocking no ni baby mama no me patron just wo be twekora maniku ai na do o wale sa again o wale no ba ya no so ni em so ni ye ni oni me ye na bia on dey wo twa pictures na kase de kwakumba akase ebienu ne na tuatua mu atwetwa mfoni yo ene show ntonturowa edi tuatua mapama atwetwa foto yo nti ba wo ba ye no wo ba ye de wo hye o monsa wakasu ya fa ne foto no maye ene na busua
Mastati amotreti akoda yi. Ye nyina wa fidikasie yi so. Ye de akoda est wo ben e hye mo nsa fiti na ekro. Akra wo gunsu gunkra ye bebusa mo. Sakoda bibi ya no. Fiti na ekọ ye si wanya bibi am wase a. Wone na wo wanhwe no wanhwe oba wasan aba wanturo nyame abeka na tale ball ho ene na beda. Na ese kuro be no so ne maame ne se nye Dubai no we. No, Dubai, but you see, we're free on them call another country. Maybe our friend made you for being a buy. Ayo. Any baby crow when yamin fanning could. No, mum, say Bibi Yakoda we ya. Bibi Yakoda we ya. Ye baby busam. Dear Pessia can Nabrampa, Montetemonian free case. Habiba to Abdullah Rama, complainant, Wafenso Sabua. One woman quadru, Sheikh Abdul Razak Kaswa. God! Sheikh Fonso mu pray. Yo. Mame, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ya Bible Quran na bi focus ya kasa prekoshina bodua. Cross opede. Fansa ni fatoso. Bodin na ma wano no nyedin. Bodin eye me Habibatu Abdul Rahman. Mpacho eye me Adiyatu Abdul Rahman. Be one no sister. Mpacho eye me Adiyatu Abdul Rahman. Me sada Quran so. Me sada Quran. Sa samu amekan. Sa samu amekan. Nukre trodo. Min nitro. Min ditro. Onyame Allah aboa me. Ya Allah aboa me. Order. Aje ade asem. Ma mpacho wo wadawo. Eye 20 yampa say ye best start here chiri no. Ena me call TikTok ena me hu malam dia e friend no yampa say TikTok dia o de wo ho ye ba shaka dawa. Ba de yi. Shaka dawa. E wo TikTok ho. Mpacho. Hey, eni am e ko so TikTok ho. Shake for so hu pray TikTok no so. Shake for hu pray. Yo. Mpacho ena no almost o mu peka e de akonkrase akoye akanyamese nti e ka makoma ma me yi ne number no ena me friend no ma me send 50 cedis ena me de chere no bi so ma me 50 cedis ena me de send ye nti e free ho no no ena me nti me friend sa no obisa me se ma ware na me simpacho de bi no obisa se de nti na me nware na me se no kre de nti a me nware ma di nkan wo ba ko nsohwe bebre enti no sisi a no mempese mesa akonya be ma bia na be ba bese opa obehuri adi nachi eyesa na wa hunu wo left and right eno ka chem se wateme ya na menware na ombeye omekanya awure omeye awure ni nema kanya mesembo na maye frase ena mesi yo mate enti ewo mu a beye yemfa se ye akiriwa ni twa mu no be ne 2 weeks me wo no ofre me be na Friday awia be na ekobo 12 na ekoye juma to ofre me no ka kire me se na mo koye zo hora na faja mbacho na ejuma da na juma okay Friday bacha enti ofre me no ka se wasene me ade o WhatsApp me nko na me nko tie nti e ho na me ko na me ko tie asema na o ka ne se omo okwa oba ye fro wo pacho me refi ko ni meka kumsuyo so nti no opese ubeshia me nko jano nti o kan no me de ko me na nchen na me na te hobi na me na tie na o se ye nko na me ka kire nse no kre sese no me ni ka sky de e wo me ho wa ndi nkan mbo mama ne ko bo mama ne de a ka me di nkan bo a me ho no wa mbo mama ne no nti o kan na no aka kire me se obema me ka sky obetwe ka sky ma ya de yako nti mama mesoma bopu mitina mkache nse emeka kire papa nti me ka kire papa de besi bia nti anwumre so me so mbom papa amane na papa ka se wate nti ade achi anopa me so me free chichire na me free anopa abrampe krum na me bae me hia no pampa so no no so Africa so na e ba na jon wadress ya shake wagina bagisa ukra ni petumento yo mpacho ena obehia me ntie kokoduru ye no na omo se omo kope beebi ama yakotena nti honom na omo de ye ko na menim se bia dade na na ye
ayefro no bet ye call ye no na guest house no mkorrent yenti emu na ode aduane bae say yendi nti ye tuwo di na me di no nso ye nam se fere nti na masi mitra ase nti ma mpacho de okacha me ne say I mean di ma me fere nti me si mitra ase a me di na ode na no bebo manum ho na mayemre nti one me dai Edia okisi wo na wa yemre ma mpacho ye me mei nti mo nimu pran bia akora se ade I fancy me resist me papa nya nu ti na me baaye me pa chew enti ade I friend self respect mo ni bi mo mpe ena wade na obi amudidi obi ono so okoka nyamesem a entere awi antele mu nyina antele Africa ka so ane so ase hihie sese akwa ebu ebetakari echa no bebo no ahye jare bia mpacho na ya jale na no ahye de mpacho ental boys ental bi o mapam yes kasagumu o na me de me ho yira me mpacho ental o mapam enene up and down mpacho eba ye no na wo ko no ranu so obeda afa panti mienu mpacho de panti ba ko no esan to no ano ode na no kan wa na wo ujo hoi na mu didi e mpacho na jollof musi eno kese nto kese na wo ye mle mpacho na mo de ma na mpacho na guest room ho no ma ena nti oye sa na ferenti tama no ne me dai na me de mensa kata mani ena okacha mi se me yi mi sa de misura na na so me bo mi tiri nkonti de no ne me yi na makata mani na sa ne oye wo kata wani o bie ye o fi mebo a wo na ade ho oba mi so ye se ya sa de we se be ma be wa mu no agiro ko han excavator se wa miemu na wo ye wo na se sister em say satam na ufa be ma na di say mam pacho ache na satam na oni be ma dai na di say mam pacho men ka edi ti na wo so na okwado awajia mam pacho ejia sere na wo so na ni pade watenka kakra wo eboa na wo so kanu graviesi asere fabi yesidi ya etia ba sa no dai mam pacho na wanyini me pacho ni age ne die mintimi nka se age say no efise na mennim ne da ena ono so wa anse me peda ena me so ma adwene so amba so se na ono ko e otumi no da be mienu miensa pacho de ba ko no a no ampose ne ho nya din bia sheki atransi ama ne hwo a ayese kwanya akopa ya no anane ye me mei gentie mam pacho nti efri wonum na me ba 1 month wanchima manya me menses ba na me suro se me de me bona mane ne free won na wo ba one wo no pacho wan frɛ obiom pacho de bi na wo na wo frɛ no pacho ebedru sala ne mrem ebedru sala kese ne mu no ena me man audio ena me bisa nse o na busuafo ho te se but satam na enyendru se menya me menses ana se na no de o ansa o kama pacho na waware me pacho de wom ni se na menim ne da bed na menim o ka kire me se ono ba bia wadu o ka so onware ya na ye ntro no wai de watwa me nti atwire na omobeye ombeka nyamesem na se na mete so o ka se o yere mienu na mpacho me ankasa de menim ni nyina mu no nyamesem no so ba so mpacho se nye ye nko aye de mu no matete atomu se sheki fo so akura gina mu omo gina mu de de so omo de ma omo kwan se omo warranty no omo de afa ho ehwe ma yo o masa so e den o asa gidigidi o enti efiro na wo menses ni nyamba enti na wonim de besi mpacha enti menses ne ba besi adru no na akabe 2 days
na mfansa abro so 2 days nti 2 days no na medwen say bia etimi epa ho kakra nti ebeba nti de ne me frɛ no na eyam se me nka nche ba me na me ka se me kana se eba na se magu nani mase nti da de ne mambo na mane ade che na still da so gina me so na me sa afa afo na me frɛ no nti me frɛ no asɛm o ka che me se ne nsakura de nti me ma no audio nti mama ya me anim no kred me ma no audio enwum na me nim se obeba be reply nti wa wuye audio no kire mu se de asie ni me patron nti me ka kire no wa anka hwe nti edura nwumre no na me nim se obeba be ma me reply wa ma me reply bi mbesa ma ade achi ma wo yes 1 month na won kasa me ho me ma no audio me friend ma ye bia won fa me call ana me de to ye malam ba ko anim so ye small boy bi na me de to nanim ti me de to nanim no friend no nkomo no ni didie e ho de me ntimi nchirem enti ebe ma me sa de to malam bi anim sa malam ne de mpacho wadaro ma me ntimi mbo bi anka se bondi nti yo ka fe so amonidi me de to nanim no eno no so e ka kire me se na sa na tie dia obefre no to ma ne nua bi wo outside o se o wo UK eno frɛ no to o frɛ no o ka se no wadidi na tem se ye frɛ ne malaika o ye bonsa malaika malaika na o de ato no so no enye nyame malaika na ye bonsa malaika be sa tam no na wo sene sa odoni na de ma sa malam na me din ka de to nanim no se boy na didi na tempa na obeke kansem ti ma still no ne me nkasa nti ma me so me ye audio ka chan se de waye no manje andi se obetimi aye sada asem na aba na asia wie de nti na mfrɛ wa omfa nti no se de wo ye na enya se bia eya ho kire nti a ka me mfa fom frɛ wo bi oda ka me hwɛ me ba me hwɛ me ho akopem da mede mewo na ma hwɛ mba efi se de wo honom no me ana me hwɛ no ni na makani na akire aw me hwɛ wa wo ya wo ba bai wanka ompa wo ho asem sana me hu sa wo obi anka ompa wo ho ye awade abai wa utu ba bi obi preach a atumi aka wakoma se o me send 50 cedi mana fa ko ka wurade asem ka boni ni utirim papa watimi ehu se oye vulnerable atimi naive aye ni say Sheki dia Abdul Razak ya woka soa ejina TikTok bekom nye we nkwa no ai ni say you wa fa ni photo ama woni me de ma brai woni o preach na o hwe picture na e wono a mpa try oni mpa try ni yinu mienu mpa chosa no kan ba me de enti say wo akosi say ma mpa cho di akosi ni se sika od be ma me no bia nyafa so if say wonyimu ye sika o se de yen waje mpa cho je de waje na emomo no minim ni tirimu asem efi se sika od be ma me eto da na se me yare etimi ade ntimi kire me so na mama me da hokura na adwempone aba me tirim Ewrati mefa phone na me frɛ no no wa mene ne kasa me kire ne se bia bibi se ya na se no mama na ma adwe ye me se ogina so me phone na wa kate no ebi wo ho no ma me scan ahodo a matwa yina owia no akɔ scan ahodo a matwa yina ye me sika mama sika wo de ama me no me ye ma adwe se ka me ba ha se but me de to me malam kitu na nim no de me din ka de asem no to na nim no em se o friend days o ye me santi me friend na me de audio no ka cha o se me gu na nim ase na me ka kira nse no kure wo se me gu anim ase ka we de kanya asem bia ya asem na aba na so wo na wo mpese obeye ni yie ka ye ni yie akọ bia mpo nyedai ente nanso se wo nhwe me wa me ka bibia na wakate no me ka bibia na wakate no enu nti sa nti no se megu anim ase dia sa wuti udin wo baabi dia na ye wa ankasa na wo pɛ na wa ide openi bi tete no afru dia wagu wo anim ase nti mama me ka asa no em se o ma ayi me malam ba ko no audio ena o ka chen se baabi ani ho am de ne bɛkɔ se malam ne kasa kyerɛ na se me sister lab me de bɛkɔ baabi ani ho a
oso odo nyame 3 times se ba bia ni wa amde ne bekọ a omo be frɛ na obefa na se omo ka se wombra obeba enti no ema ne ono so a honhwe eno enti sa no de no me am de to mitrim se na sa na tie de amekọ hwe na kire kwan o kaso ho nti me kwa de besi bia ensi no kra so me kọ no da me ye ya na menya obi a sa mala mgbe na ka chem se wo hini bi number wo honom ti wo de be ma me wa kosi ne so na makosi ne so enti eba sa na de nua na me ka se wo de me na number de ma na odidi na tem na nti me friend no ka chem se no kra ni nua na free mu nti no ama abeba bia wo ho na me ka se o e na won ka friend to ka sa na a kire na me friend na no won fa nti ade ebe chia mama kwa ka so ano papa bi e na dom me na me friend papa na papa ne dom me ko gala nti na bisa odi nyinsa no koye gala mse try me ko be 2 weeks na yare nti no ana msa ba papa na me ko tena ne fie no papa na me friend na papa na ma me 200 cedis ana me de ya nti awia no mu na me ko hu bla bi number no so watwere so ka so ana me friend na me de ma asem tu na nim se me sire no se ha na me ba be si ne so na ma hwehwe no nti ono so gitum nti anwumre na ofrem na ogi nkyiremu ni nyina nti ade chen ye me sorry fie me sorry baye 2 mo na me ye ma sorry nyina ti me ye wie na me si mu baye 3 mo na bedru kumase ha sei na me fa ka na me tina mu nti me kodru ho na about 12 kobo 1 ti me tina ho na bla ne bae na omukọ kire me ba bia ne shop wo nti ne shop no omukọ kire ukun shop mpacha oton de yi mpacha no credit ye ko na o ma to shop ye kodru obaye 5 months ko na o ma tum nti bla na ma ode me ko fie no kai na danfo ka se ade achi a obeba abehwe so ma bia na wa befre na ye ko no udi na chi akọ ne fie na unimu no mpacha de bi so okọ no wa ye bo na adwa aboso se de be CBS a nti mpacha ode me ko ye no no ka se de bi de asi ni de e wo se wo frɛ no na de e wo mbia na o maka nti ma no kra na ma o bla na ma madua na ma me di enti na mada nti me da ono wanya kukuduro nyina da obra ne de mpacho na enye ne de na ye hall na enye ne de am hall na akodai mpacho na enye ono kwa na na wo ho ono han mpacho na enipa wo ho no yo kase nti mpacho oba Samson esa no eji Samson esa no na bla ne ba no ka chem se wa friend na ma woni na kasa nti me ma ne friend no ana m CEO mate nti wo friend no ena o ka kire me se intimate ka mu na me de ne pictures e kire amanfo ena mpese me gu na nim ase na me pese as ono ne ka kire me se me pese ombre dia ena me be bre before ansa no no na be bre nti se asem na o ka kire me no o ka kire me se on adenti na me ba ma anye de ma friend na last time me ka kire se me ba ho bet why wono no ka se edaya wodam na single room ti no onye single room yinu mienu nti onye de nti mamemma na adenti na me ba manye de man frɛ no nti mame onsem no ase ejina fa akododo ede na asi wo kasoa ho ni emra ye ni no mame biane e na ade no wan frɛ me e na eda so gina bra akro ne dem no ya kye wo ho nti mpacho asema o ka kire bla ne se santwa take it by anajo 9 to 10 no na me sambra kumase bla ne ka na me se no kre mintimi samba nti o boss o kan ya na me se mintimi samba nti bla ne hwe na o se da bi se na me situation ni sitie ne ti no obem o ma de nti o kan ya no won pese obepene so na me so me ka se ne aduru me so mintimi samba ifi se mabre me hu de me ye me hu ntimi sanda ma chimba nti ade a chie na oba na o se ono na busuafo ni ka so na busuafo kumase ha sei nti ade acha na bla ne ba no friend no so obesene 300 cedis ama no na o asade ama me na me de aba nti ode ma me no ss okoi wa hunu anim kora pa cho debi o ka kire me so western north baby e ka nyamesem no obeba na de nyamesem no o ka ne sa aje se January mu no obeba nti no ka na me ka kire bla nse na sa de on ka kire ne se ode isika na esene a on fa busuafo ne number ne nka ho na me ba beduru a makwa abusuafo ne nchen efise ba bia meti obi na de ma me time so aso am e wo so
me too ni na mentimi ntui maduane die mu bibia mu senke bia me wa busuafo ne nchen e da ya omo no aduane a omo be be ma na busuafo nti da ya omo no aduane a da ya ontimi abusuani ni ntimi nkase wonye dai na wo ba e na me ba ntimi mama efi se me ba ye nyina on frɛ me da mbisa se me ba se na mbedru ye wo ko e wo ba wanya sei mpacho yam fan se me ba ye nde ya ni week me call last week no na me call ho no na se onyin se no wanya sei mpacho 6 months wa ko hospital mpacho o manu scam akoko mpacho debi mpacho sika o de ma me ni na aka wo me phone so senka bosome mpacho eya was started this scan ma me no enche eya no ma me 100 cedis 1.5 100 cedis 1.5 wa ma me prensa ena 100 cedis ne de emfa se sika o de ama mi na nti ye so pese wo he o de mama mpacho de wo mu ni se mpese oma me hu ba bia busuafo ne wo ena ba bia me da no so se ye tumi nti o me rent dan emma me ena akola na de wa ma aka woni wa nkoda nka unya ba bi na mama ka me ya ba bi ada aha na fedi ebi mama mpacho woni wa mu nti so peda ma wo mama mpacho sisi ano mintimi nko me adwuma mintimi mama me sori kra na sori ameye kra na dise metenase efi a metimu no soso no me sori a mintimi mpra mintimi nya hwe ntino aduane soso a agise obi na bede ebe ma me aduane se bia minji ana se da me ame wode na maye me ni bi dia agise obi na ede e ma mbise minji de se onya wodan mpacho na me ka se on rent dan mame na on hwe me e me ko hospital on ma miska na on akola no hu ne o ma no soso de me de ayi ni na asene no e ka training e na me sa de hospital ka nti o mla na o metwi amame nti ni papa ndi onim sa akra yi ko we de no asan ba ya mi se bia boni bia na ma lady me de meka nyina ne se ponko abodam a ni wura modam ewura bai so wagi mi o so aye de yo sesei papa yi na o se ye ne ka bibi sebi wanyini sene no wo san kwakora na wo ka mu asem tu nim turonim unim ade a ma lady wo ya ebeboa eye ebeso nyame ani de wo ye shake wo se TikTok e friend say she ba shaka dawa eya wo TikTok o kanya me asem ali di ba shaka dawa ne no ase chere eya wo no de TikTok ya de hwe na yi hu no kanya me asem aledi utimi hihye mfidie gu kam ekonkurase ko kanya me asem wa yo bi ba ku so kanya me asem aledi wo ware mienu na se wuntimi bie obaware bia ka ho a ba shaka dawa ase wo anwan yo maledi nyankopon maledi de me kan se opeso ware bi ka wo yere ho a maledi de ne si kwan se so pa akra ya wo nkwan no wade enkomo woni ni di yehunu se akra yi de obeka bi obeti ase enti ene wo mra maledi akra ya nyema nko wonu na kira kwa biem anko mfre no kwa zuma ne mfa biem eye sisi sem se malamfo panifu etie yai eye national chief limam so mu tia o mu hwe papa yi mfre no no mu nyini tumi o mu de ama ne se malam no every ni sem edu ba bia ya nguase na o mu gudpa ogu sum na ni mu ase enya fe udi nyame som sa akata mani na wo kanya me so akola abeto kola ndi aboa na wo hia me ye ko wede na wo hia na wo ne akoda nyem no wo frɛ so a wo kanya nsasem bia transfer instrument grasi kanya oguso ya frɛ papa ifiri nura onfa ya frɛ ni firi nura ani poetisa no strange number bia onfa da adan edu ba bia mo ma yenka no kra nkyere nipa mo amunima brante no mo hwe no enka nkyere ne se na sam ye ka no so mpa so ya de ya ka nanim te anyama bi wo ha tan wo awunim nyame asam kyerɛ kwa be fa so a ye be ko heaven se ni ye fa so ko heaven so fi so betima wale nan ni bia ada na kwa nkwan ne ho ade na di nyansa kwan abene na da afa no kumsu yo so san se ye ba we di hiame abeye ni fufram eje o kekanse mu no ofre wa na toto ayampia wo awunima brante bonamane ya mo me ntie de o kan bi hwade ntie yemum say de Allah azza wa jalla yenhwe jihad edi kanfo ne ye jihad o mo ye na me no mi oni yembusa ye ho say ende ye jihad ye no eye saa ene tie ana asemo hwe jihad o mo ye ansa na islam be ye islam che obaba akuje bia me kai obado aho na me tidisio hwe se de o mo ye sumaya
Allahu akbar. Hwɛ sɛdeɛ ɔmo yɛ Sumayya ɛsan Islam nti o ɛsan Islam nti hwɛ sɛdeɛ ɔmo yɛ Sumayya ekyidiefoɔ nyamesomfoɔ ɛnna mi ni omi no Allah de ama yɛ falaa yɛnum sɛ yɛde Allah azza wa jalla ne nsɛmpa no bɛyɛ adwuma yɛbɛdi Islam mmara ne so yɛde Islam ahyɛdeɛ ɛne ne mmara nsɛm ɛbɛyɛ adwuma no ɛyɛ adeɛ a ayɛ den ɛde ama mi ni omi no ɛde ɛntia hwɛ yɛn mpo a yɛanwo yɛ anto Islam sum mu bayi Allah hwɛ adwuma a yɛasɔde afa ɛde ato yɛn ho so yɛyɛ mmeranteɛ o yɛyɛ mogyamo no yɛn ho aden adwuma bia no a ɛwɔ asase so a yɛntumi nyɔ na ɛnso Allah ɛkyɛ yɛ din Islam wieɛ no yɛsi daabi yɛntena se nimdeɛ kakra Allah azza wa jalla yɛayɛ yɛ adom no yɛde bɛnante yɛde bɛfrɛ dɔm de ama Islam yɛde bɛbɔ Islam ho dawuro ɛde Islam ho adanseɛ ɛde akyerɛ adasama na ayɛ mfaso twitwiridie de ama yɛ na wo a yɛawo ato Islam som mu ɛdeɛ na ɔyɛ ba me pa maame Amaria wokun wala sheik ɔse yɛ angona ntoma de na ɔnyɛ kramoni mpacho last bi na metie ne program bi na ɔse ne papa yɛ presiding elder bi ɛwɔ Pentecost Kumase ha sei na mpacho ende mintimi hu baabi a ɔwɔ de yo Malady. Sorry bo Malady. Sheik nsɛm a wɔkɛn ɔsɛ ɔno a atetere no nanka sɛ yɛnte nsɛm a wɔakyɛ tie no ho anwan na nsɛm a wɔka no ɔbaa yi ɛkwan de no fa so ɔwɔ ba no kwan a wo Sheik wo de na fa so Sheik wo mi suro ni say preaching na wo preaching ni TikTok no say nipa be sakra na no amu so na wo di bɔni Malady wɔfrɛ wo a womfa obi afrɛ wo a womfa na sɛ wɔyɛ wadwen wɔbɔ wadwen pɔ sɛ akora na abɛbu ne kwase a so kasa no kan so obi afrɛ na womfa Malady asan etimi de me se national chief imam ɛkɔ mɛfa so mɛkɔ nkra ko na ɛden timi de fa mfamam mo a mu tie yɛsrɛ mo mpanifo a mu wɔ ne nkyɛn mo mo na maneɛ na brantie yi mo ntu nsamfrɛ no mo nyi ne kai certificate ɔde preach no every ne nsam uti meye ɛyɛ kan sɛ uti malam uti meye Sheik na wo medi nsɛm hunu wei wo pɛsɛ wale bi ka yere wa Malady ɛyɛ amamrɛ kwan yensi kwan wo se nan num esia na betimi a wo betimi ho ma wale wo wale mienu dada enti anwe ho o mpanya wale enti na di maka kwa ma edi a wo be jambe wo ye mi krom ni hweye wo tie ne jado cheche no wo firi chichewura hweye enti won se Malady he akoya dia waye no media miminim se nyame adwuma na hoboa ana Sheik abet hurasim finfin Malady nei asofo hurisim akonfo hurisim Sheikfo hurisim Malady tihefo ana jeje yamfa grounds ne ma wo mu sese asofo amu kanyame atsem ama obi afiri ne bonim hurasim finfin kunkei malamfo susu priti kanyame asem kroya omsu kinkei ankrofo omsu gunse nananom omsu free finfin kinkei tete Malady yenya dan edi ebiem ne yenye ewon se wiase yati tese malam ade a waye Malady ongu Islamfo anim ase wagu wo munyina anim ase ti Islamfo mu tie ye munya demonstration fantia eye Sheik munya demonstration tiano wa wunim ni bia wo follow no bia safiri na ti enko follow no wa ha se ya no de be ye wo Kumase ya brampa ye hwe yesi Kumase Sheik oma yemfa nkoto nanim na adenti na baasa no krom ha eti muni Sheik pani bi a de beto nanim a omo be frɛ no mampa cha no kre me ankasa de menim ti omo ana menim omo na mde tu o manim o papa na o ye se kohia no asem wedi no waya fa mampa cha o adaroma me papa de efi se ye di sala no mun entawantawa bi ba one ye maame ne ye ntam nti no ama one me nkasa misika bi kodi ne nche na meka chense mejiska no e de akota atare efre one me ankasa bi na mekasa ne ho a wonfi me enti efi se me yem ya me de call gala no me ba na mbetna saabo honom nti ono soso mete ne nkasa wa free honom ekọ ayi because mu wo mpanifo Sheikfo bebre wo ho eye ne bi a wo de akokọ bi no ho kra na antentam de a Sompa sabi wo wura yi a wo gina wo preach wo mro mra so
say Islam from penny for intimate friend na brampa and okay malady ATM fan fa wonhwe malady one ye de befa and ye no they see and when you preaching no fan to work baby o kodru bia malady on for preaching nto ho enema wa ye o meka wansam wie ye man kwanso on preaching bia no akọ preaching ebi se o magina ho emeka se we ye say oba bia o fa mu anka Islam me kra ya ngome antum ya nwo antum o tietie mu yi o papa di presade header baby na se ya santen kramo ana bibisa malady ya nwo antum enei ya obaji atum aye otienwi no abadwe se malady edi sansem we mrs wale mienu na ba wale bia kan ho amamna kwan wo ho ensem ha o sem ha na wo hia de nipa bedru akiri emayiwa awade nti munya awade na abrabo no nti na yawi ana Dana forma ba wani awade di ono odene Kacho se mkache mo se case chenche bi da fia ha wo se ye kona ye kotie ne 10 na nipa nti na sompa nkomo ewo ho nipa hia moa nipa nso so hia moa gi nipa na eboa no ba me na net sen nyame adom me ho ye ma ye da rade ase na sane wasi asrea wo hunu ne awonya ene se no wasama ade ba urefi mama bacha mi urefi ene eboye nkomo e de na asie yo de din ka mechi awon na madam ase na mache matiefo nyina awie de mama na nyabako ni nyina ne se the year 2022 na me baby yare ye omne eraser na eraser no entima ko hye ne yem enda ko hye na harawa ho nti me ne ko hospital no omo ye se sabi obeja ne nan nti we de nyehu bia amo ma ne nduro mama de ne koyi nti be yi a echieko 2 years cry I want am bana yale mentiase na me ko hospital na mo ato no o je school no wasa ko tedu baby na me bana echia na spinal cord no na echia de chika se no na me ko hospital because me go twa scan ndi go twa ye no na se eraser na shena ha na rawa we ni cry de condemn ase no ne kwa se me na mitimi nyina me na so eneja ska am gaso bejo konfanochi no na minya de din kan kra no medical boka nyam ade amanton ay me plot ene de nipa bi so mo se no de o ma me nton because bi amakoton na kra no ede wa anyi na bi abzo minister no goto plot bi edibiti tv mo se de me hwe mu program ya me de masem ya ba ni ena hu asundie tv na se man bi o ha wo yi program and the blessed Emmanuel J ena me friend number no na o che me bi o Accra Ajirigano ena me be nyina ye koye ampa mo ye ko live sia no butwa program nyina wie ena ye sa ko konfanochi ho the year 2022 April mo na program no mutwa ne sen mutwa nsa de ya meti America ma ye ka sei na oba ni da wo na so na me ba no etemi nchei oba no wadi mfie sen 9 years ama Mariama otemi nchei na se de ye ka sei ya na wo chire mu dia e ha oba no mo ni wie ya na o se ne o de line to biana aboafo aboboa ne kwase no mo send this kan bia na oja ye kwaye me ba konfanochi ana ade be che 14th April 2022 ama kwaye me ba no operation nti omba ade che mo be fa akra na kwaye to mo kwaye no ache omo mada e ga kra e kwanwumrem no ba se me ba no wanye yi na kasa ni yem no niema no mo kwata kwaye operation no na ye 5400 na mi krom kra me wono aya santema ponchiri fa so wono omunya 8000 ene de ma me na obi na di animu nti sika no anche da na me ho blessed Emmanuel J sika no dia wo kromfo agegede ama wo kromfo agegede ama me no gwaji sika no o me nsam ene me kai ka chenze bi krom sika kra abele 500 no ma me yima me nti de 7500 ne koma no wono ni pabro na wo se ye frɛ ne se blessed Emmanuel J hwɛ onkomo no ma me mbu nsim wa ha won say TV stations ya hodo no ye mu bi wo ho a ye koto airtime ye dia ye program ye one factor ena ye wonia station na fa no a wo di dwuma sa dia mete ha yi enti ni pakra wo bo ne din blessed wine Emmanuel J no blessed Emmanuel J no wono no wato airtime no wo di ni dwuma ana say station no na ahye da fa no adwuma sa dia me hu no wo TV so ne dia tambia na chese ono ne wo ho a wo ye sa na timi bisa no Asundie Support Foundation
Asunde Support Foundation say bibis edis ana obochire me Asunde Support Foundation nkula mo yare so on your obo nipa on design nko a okay it's nice papa a work na asem papa me kana asem na oda so yi okay ya ne ni bedi nkomo ne ahwe asem okay eneja omkoye yakra no president nyame yakọ to 5400 o meska kra na me hu next no doctor sketch say o meska ni mo boy ne hu there be me mentias here say wo de ho asi ho se nyame dwuma kakra ka say na wo ye ehwo no mpofirim kakra ba ye no wo de ama ne se onfa nkotu sa na hospital na nipa no kramufo anso so agigi bi de ama no wo ofre wo sa fabra na wa na so re sasai information center no mo jiska na man na di animu enti yakokro bi so ayekọ sesere bi na blaze imeraje yi hefre papa no e ka je odi animu no se na nipa bi na shase o mo yesa mo nya sai no say nya 8000 me ka je se na enka me ba sa papa no odi animu no onim Emmanuel eje wonim no me ko ho no na ma ba tv so no eye kro ni nyina reho a me yere so ko information center ho a wo de ko tu ne nim a enam so ma wono so eli hu no wo de eto aso enti bi ka je se wo mo scan bi nwa me hospital ho wa ma bia wo se de bibia mbeto bia no me send am ba bia ma koto no enti ne me no de ko ya kra no operation no ayi tu su bi sa baby 5400 ni scan mo du a mine send the bar confirmatory ye de ko ye eno achi na kra na anye yi enti eno achi kra de e kan gidigiti bia nya na metuatu asa aka no akra ni free mu no ayi twa bibia so yi ni ko sie no no eno mba send him 2000 set 2000 ana jaye dia ko dina se me ya madwuma edi be 1 year 2023 me wana mabeda tv so me hwanu hwenro esu da bio we dia dia ni ye advert e me ana asa nyamia na ma friend say dada me pa che wo me hu ade me yema shimio na me video na beda so was ye Richard Misrel a mistake nene and I say Mr. Brother was a mistake no the program be am TV so omo and I me no abetoso nto be hu omo wo hu omo a wensi di kra and aba obesande ma dia ma me and I say nyiska na me pe hakra na me pe na nkwa ni say wo na oda so yi me na oda so yi sa branso so ne ma wo na mu ye hwe wani mu ye hwe wani a areho be mani abre areho about time for mesra mo ye ma no ye ma ye ni nko omo ho because sa kwada ba mini eraser ya batan yenya ya na nka ye ma na ekwa nka ya dane abofo di wono mu achi wono mu ya na nka ye kan jai sani ade bia ye kan fie no me ameti he ye ka me nko na nka makọ han information center yi a ye de kwa broadcast ye friend say ade ye kurekura asofo megaphone na nka makọ record jayo na ya jai edi aguso abonifia ama me bai minya ya na nka me ye ne saa na nso so wo kwa woni na chi eraser na akwada akwa mmene a ehun nsem bebre akwa TV so akwada ya anya ye wo frim nso a ye dabo advert fa asem ni si wona tenase na enwa ba tenase na papa no ye ni asem yi ho nko ye mmisa ne mpredodo oboye ene nienti a ekoko basa be me na obapa sese no ye twa ye ho tew na twa ye ho nyina no ya bomodin a se ye ne papa yi ya ye frɛ no sen Blessed Emmanuel J meba mo Blessed Emmanuel J mbachan ye ne di kan kasa e ma mpanyifo kire mu a wo fa ne ye kasa kama sese ya em so ohunu ne etwago ne pressure ya akɔ ne so no ye frɛ no wo sese die wonya mfa krobi so kasa wo se abadadwofo ne wo se wonya mfa enti no ye ba beto ne nkra chenchirenche yenya de eka yenko no nanke ya frɛ na manafa wo se ye obi a menua ba so mpati efu ahwefo ente sa etise mistake ne bai enchiremu na ye hia na enso ankwanko basa ne senti no ye ba ne aba beto ne nkra nti wudi kan to ne nkra na afei ma me ne na abrampa emrem na etiefuo sa asem we yam yani na ho yemma yani na ho because akọ mini eraser ya doctor fo ya ama akọ hye na hrawa mu edinsem pi aba abusuani abre
won som se obeboa de na tena afidie so na afa ye ba ne san na asem a asi atwam akwada ne kura anya ye sika hodo nyina hia gu atwam afa di adan na sanfonyi ne da so twagu e wo mafidie so san komo ne yedi bra to ne nkra ne yenko yanim yo blessed Emmanuel J oga chem say o ye sofo Richard ni me no kasa no bako bia se de nke be ya ubeja sa de no me fra wo yire e ka chem say o ye oba tai nti ade a ekoso no ama me yire adwendwene ho ama na waye ketekete no oba wanya ketekete waye ketekete ohu bia ne yema hye no ama nipa nyina hwe TV me dem de uye nti me ntimi hwe TV biem me say ni audio so me ko bodua uhu se me se be nyame nipa nti udwendwene mu say o ka na kwa no kwasem na ade a wo de aya me ne de ya flow oso ngini yen kasa me ka de so ani mu pei me firi ha ba kwan bia so wo me ku na o yire no manyina duabo me bodua e de o yira dase me ka se we de atira so mfa me bodua de o yira dase asema me ka chawro no enu ati na se duabo so mu wi a wo baduru manima na abehu wo badi o enfie be se ba ko ne fa nka bi o enfie wo kemi nka bi enfie ba ko ne fa me boni dua ku no me boni dua ku no me boni dua ku no nti sa so dia ene on flamu no me pata me sa de na wo de ayeme no ama me yira ka ketekete no me boni dua me ma me ri eni ka hu da me boni dua ayo ba na de kai o kai ne yawo eno to no kasa me ko fie bia no hu ade oti abawo ya pa ya na ebi mu ti life bi agro enti u ma me ba bi ni mi a obusu ni mi ka ba me sa blessed Emmanuel J ka ba me sa ena o me suan hu ade no akoma haso bi ni say wura mi je no twema akoma ha quality asempo dia enke be ye na da so yi we akra ni wu ni na da so yi na ka oba na net so yi akra net so no aw da bia me susa me hye da me ti na ba tan ko hunu sa de we ya enti ya je ya ni say nipa bi o mu okrom kwa say me na ya adwene ena ye bo ne ye diska gu ye botom ena ma bla bonsu ni am guso je bo sia ye madwuma oni mfro so a o say agina sie na odi e twei na abehunu mama de mo ka no abusuafo eja som me say ya anya yi kura say ya de bia de obi line say hello good afternoon. Good afternoon. Net say Nyanko Pondo. Ba me na yesi ya de adu. Ai. Ye kafra boy mu ai. Odidi mi sister ketwa. Dear Chini Efremi na no Pondo do na Efremi ojifo. Because say fresh you. Me junior sister ne baba akoko num soda last year. Ana oko omhon obi kire no oko omho no oko ye no omne ne tenase ye nhihye bi omo beye no omo twa video no so do omo de ne question completed building bim ana omo twa video no omo da creative back no omo twa video no me pa cho ati ase tie panti na nhihye ye da ho ansa na yakotwa video no ho ase omo no crew ni ono woni crew ni wo ho enti wukwa enye main studio ankasa na odi wuko ti say bi am ho amoye live program yi no odo ko uncompleted building mu no ma da creative background no ma twa video no na fe omo dey about omo aye editing ni dey about enti odigi sikana ma edu time na wo se omo koya kola na operation menu ani ko review ni ade no omo di aduane fa tube mu na ma no won mfe afi sika imra na mu nkotuatua na ye nkoya kola na operation ana etwintwan it one media house bi e wo krum ha say from assumenews.com ana odekodan awom ana omo frɛ no e threaten ni say one first kana ma omo be reporting na ma police and san na no kra no or the part payment bi ba ana chese krumu afo ni adofo ebo aya itimi ekoye menu me offer sene surgery no eti this thing na ekoso no e wo that particular man no any nipa bi mu side no e wo side if sorry media no mo fa mo hunti mu pa sene mo ka se ebi mu yisika ebi mu yese wo Etresen enye nkwalahwe o TV so a enye enne pushy boys ni bebre ni young girls mo murati de bi mu a emo a wo no
Iti mesre media no momfa mo ho nyimu pa se na na Abraham Parker say next week mo be ka ho asem no momfa mo nansi form na IGP emfa ne nansi form no on hwehwem na media nso no mo nso mo hwehwem na de obia dwumadi a wodi emfa mra kwan so a emua media no omunyin free TV so yeda se nyaa be ma yanso yeda se pa abusuafo hwe ewiase no enka eyebone se nipa dasani de ne hu besi ho se wonu mo ho akire wonu mo a eyade a empo bihia surgery wonu mo asam ato wonu mo no mene mu nyina ye ka ye hu abom na ya pa dodo ne chew se wonu mo mu ayen sika fam wode hu si ho sa no kenya bone na afa kokowie se nipa no ne hu nipa na oyade ye no eniama ankoye line saying ohine ya to say hello enie ajikum wote kasa no na wose wobedi dwuma sun se ya eye beboa nipa mankrofo ehokora timi atowo mo na afa ko wie se sika no kura na ojeji a ewo ho nipa kura na ne ho akire no etwam kura na chenchina etwan ke na eke se sika no wetia so ne picture so a edada TV so enkrofo eda so sendi sika ebrewo ya wodi e wuntu ya tax mo bia adan ye ko anasa ye ba papa ya semi abra bia maami owo sa akwada ne ba wiase benhu sa mfonyin wo TV so na wo di ya odi avrefo na wo ti nisuo ti won kai enya wo ya eja to aso na afa yen kwa tie fo na yenye birthdays no yo mame that's papa na ete say Kusubo na ide bia jijiska papa na ete say hello papa na ete say ayo me nua ba afa na ya te wonka wo se wo bibi kam ye ntie o ta so fo na de ba so ko pese no ono obi nim na ye adwo obi nim akora no so fo obi nim ne so fo keto ano no obi nim obi TV no de obi nim na ya asore eye bibia wo de TV so ye adwuma sa ya asore wono sika ni brenti no obi nim fam wono free ho a wa kwa jo airtime o TV station so a odi di sa adwuma die no tie ya asa e na omo ye bo di pa ewukura no se omu ko so de pa picture de o agi diska ebi so okura di pa na akọ na manye nye sika no nipa na ono ya ro pa no kwa no mu fa bi ma na hwe no sister bi na ya ne ya mo ka se fi nye hin ta ekuro sister bi na ya ne ya e se refra de yam na ko ho sa o mu de picture titi be so di diska sister no ma na ka ze kura ama na sister na information center so e na e ka mo e peska so mu ko so de picture titi be so a omo bo sister no confirmation kura eze ngo bi be bo sa na nya una ye de we TV so a ye diska e o TV so ma wa e sa na information enimguasie entie enimguasie pa entie nza so for brother na ejuma o di na ya sa na o ye so for bi nim so keto na no yo mo ya da se wona mama kai asem kro wa mama kai pa me hwe nanimu ana me kai no na enso papa di atoso mama kai ba bi a wo firi wei wonya sure se wu gu sofo pon animu ase adan me pa cha wa wonim nyankopon personal number fama yen yenya problem a yenko obi a ho ye be frɛ ne yake ya sema kyerɛ no wonim nyame number me pa cha won free se me pon no me sra wo de afa text me na me pon wa me ha onyina me mfanda nyame direct na pass be si obi so am na kosi obi so na afa bedu critical na me nya hwe mfa mfiri mu de ye koya na se ye bai adan eja fasi ni ento aso yo papa ma hen good afternoon net say ye de radia say ma me confirm din na me mmona bibia ntimi nsisi so me pa cho ye fra blessed Emmanuel ejeya na ba cho me din no blessed Emmanuel yo ye de radia say ya pe wa che ne ya bremu nso
asem bia besen ye ko mu fia ha na fiada Richard Odro ena de adan yen se ne ba yare yade na nya asem ketwa obesun ni sun e de kire o se huni mobo na boa no no kure wodi ni to TV so ma adofo esuso mu nkakra akra ewi a kire no yensom akwada ne team arekosem wa firim nanso so wona na yiri behwe TV de bia na asem dada yi akwada yi ene opapa yi ene wa wu mu da TV ne so a anya nsa aboafo mre masemi wada ama wo kire mu sei me ba chowane no ye frame nana ya sewa me ya adwuma sompa. Okay, all right. But what's the one no one ni papa fan papa no a ye kana asem ye friend Richard Odro. Okay, very good. So you can say any blessed iman of AJ asumbi eve media asumbi support foundation Media. Mr. T asumbi support foundation the year 2013. Mijina so pa Mr. T asumbi support foundation the year 2013. My vote of every me was to month more. You will come and say overseas. Good. Confanoche, Ubetmeko, Confanoche. Now we talk about blessed man of AJ. And I say, as we support foundation. Movement now for keep speaking hospital. We talk about support foundation. Moko Konibu. Now we got 37. Now service will perform a way out. Main court station not a time. Me only TV station. Send your service from back. Mutia bills. Our payment from Sabah Mutia bills. Send your money and going for four. Stop me some going for four. Send your boss. Send your down canon. Sabah makes me tell what to know. No MCR, no PCR, no studio. I have everything. Richard now what kind of Richard? Now three. I was thinking, say, before I come to master Papa, nyabotre, baby, asam ne kono. Debi. Fane say, yen nyina yeti exams ho. And a question that krata so. Question a ye bisa won say, se woni ma brantie ya wote ha, mo kasa no a, asamwa wode atu dwa ye ne umienu nyina egbogbò ho no. Ene say, ne ba wa firi mu no, oda so da TV ne so wo kire mu san. Eno ne ko san a, sofo panyi wada Roma, ye bisa wa na wie yi. Into the mommy. The best thing I can do be Nanka was there. Papa, ya friend wa countless times. Countless times. And then answer cry no wakasa. And then answer cry no wakasa. And this say Papa no asem no ya ne den odi for wada Roma. Aha. Temi so ko KST here. Asunge TV off. The matter there. It may be sending images via mouth. Not videos, not offers and men are made. Not share numbers. I want to say name and number now. One number. Miriam must send images up. Papa nti adenti na asem wa ye ka no won pese obeyi eno ano because eno ni asem ni nyina afapem enkrofo afrefie ha se wono mompo ya victim etisi ya ne wo kasa papa ya expect say sabre ka wudi nchiremu ba betu dwe bedi adanse pefe say empo enkrofo ya kasa yi asem wa mo ka woni mo hwe na se papa sofo ekokowie say asem wa wo ka no nso wo TV e na wo ntwetwa enkrofo ka ne ade a Sofu ye nyina ye nipa o. Sofu ye nyina ye nipa. Se ya ya ade na se anya ni ya obi a wo kwan se wo ka.
offering complaining ma who TV say bobi I mean for being sent over that bra e ma won papa so Mike ne kasa why wo wa say misa so Mike ne busa no Mr. Blessed wakati no obe free so asede TV Ghana for mu nyina asema hunu bi me say mama ba bra nya abotre me meti wei me ye nipa bi a se me bisa question e free sa time a me start tena asifiada me bisa obi question na question na me bisa no wona hu say ya na ayete se me hu mem blase asam wa be sofo asam yi oh me nua ba eti sei enya sa na kokko wie sa bufo aba na pewa hwan ye mre mi no brat wa so ani en sorry so na efiada ye ko weekend why mama please try again later recording wa ha asede TV no ono de offer na otuni okasa kama Paris TV offer na one pick that's a different TV station oh bebre enti asede wura no ka chem se me ka chem sakra na ewu no e na homte ni mom no papa nse sika na wetua nso so mo bi ma won fama no to do ka chem se aka na wotwi nsia ansa no ne contract na ewu itambia ore so no be kasa tambia ya twi obi di no na wotwi nsia no na se ya twi Ghana fo nyina sika no be bia wono agi aduru no e company na je ye into munti refa ne ma ono de so mo bowie weeks no so e mo bowie enti tambia e na homte ono tambia me friends si obepeke wono ka chem se o mesre no wasra me so me ko TV so a me frɛ no nyina dance no ne papa na ka se bia ma papa no ko abufu ni se ha de Richard bi bia bla ale na Richard wo tumi a won frɛ me me so me frɛ won peke kamuka me pa cha se be pa cho be hwe de me yira ye fane to nchen why say Ghana for no say ya kasa ye hwe ne ekoi na say ya kasa ye ntu ye ho na de bia de ho be kwa e ya semwa omumwa me na me se me ntimi nkwa yiye kura me na mane tete nsa wo me so nana ya kada tie twa so nana ya tie me ka se bi na papa no wonte no wase me frɛ wo phone ma frɛ wo nene na nsansa asem ne te sa kire mi mu na ye hu se de sitie wo zu wo ye meeting se wo ye bibi afa ya frɛ wo mfa wo be jan ka se me frɛ number no etire na frɛ na kire me ye adwuma nka me mpon so wo frɛ na kire me ye adwuma me mpon ba me ka kire no tie ontie no tie ni ye wonya sa de no patapa na ho twe no utua nkrofo kan ti dia yi utua nkrofo kan ti dia yi adwuma wo ye wo si wo na utwa akra no ne papa video de na TV station bibo wonu waka no ya wo yi no TV station no TV ne ko offer de na TV station bibo menye sa papa wonim krofo afre wa tire ka usu banbon bi asam de kire ye wonim krofo afre wa tire ade wo ya wa ye papa prepare se wo be gina court akwa yi se wo nyina no se di bana na wutimi ni to TV so agigi ni sika sanse muru we na wudi no wo ye sofu ntidiai ya kanu kratrao sanse mhunu ani safu na wudi no obakwa ko gina court akwa yi sanse se mo nyina no asofo ni binom enya kwase asam no ya tuto obi asofi adai he sanse mhunu na keka se wo na utu ankofo kan utu ankofo ene yampani wu nti yampani ya nu be wie kopeza ade besa adai na nipa bi yesitifo krono azan na mudi tiri ase ablante o kasabia no osu eno ne nya wo ya yankwa kolebu yankwa ji yankwa ha skande dia oji ase ye obi beko atiefo mo heye obi amfa ni case enko no wo ya azan ojiji obeti abiji obi ati ne kasa maniko yini free so oni asem o ka tro abusuafo sania eni ma hitin me maka kyerɛw sɛ yɛn nyinaa yɛte Ghana wo a wo hwɛ me ana wo tie so wahunu ne ɛkɔ yɛte Ghana ha tu hofo asem kodano emetu ufo tiawa obi amfa na asem kodano ɛkɔ so aka ya